Ebyari bitungire nayikondo biri mu Nyarubanga ya kabiri, Katanga, Nyamarobyo, Cyabayaga, Cyabasimba, Karamabi na Kabayi mu district ya Kikube. Ezo abantu atunga mu kishago kutunga amezi. Honorable witu itaza asera yatuletera amezi. Twatwina kizibu cyango cy'amezi. Abana baitu bari kugomba isaru. Itwe tuwenka twino burwiro butwantushaka kurugoma amezi mabi. Agagari putemba ganjura. Chonkati atwabona amezi amayonjo. Enyuma ko tunywa amezi agabi nanye ni mugarora. Agakwogera wa mwenkobe nebitera enjoka zona no isangomo nitutaha nitunywe bidyodio kandi twikanturware misuja n'abana baitu. Abatura babiri bamazuro bwire buringwa barukorese byagana kandi batwire mu bwoba ngo baza kwatwe ndwara z'uborofa. Enjya bwe kugwa mukukane jane nesweka amazigana then cyakabi tubantufunamo musifuna abana kusanga baba bagoseze tagachombeni bafuna nko kuturuka nkoko emiswija cyakandi tunywa nebisoro embwa embuzi nebisoro ebindi bitakumanya nkebyo mu kisaka. Muno habo buherezo burungi obwatuletiro bwa maizi bantu bange nkwenda kubagambya tubaire kubi muno ita abantu ba Kigungu tweni tunywa amaizi agachafu muno baita tubatuletire amaizi tukuba tusemerire tukuba nitwegonza ngune kurakwa neija kubaho habo kwa muntu abaye na aliwa nenkende na waro musujja takyaja ukoraki takyaja kuruwara abaye nanywa nebitera nebiso na ataku na ro musujja basiba nanka muirwaro bije buno sakyaja ukoraki kuruwara. Robert Kiza orukurre byamizo mu district ya Kikube nagera nka district barohonu bagezeho kwireza hihamizi marunjo buri cyaro. But still the demand is high. We cannot serve everywhere at the same time because our serving is gradual. One time we serve one community, when we receive other finances we serve others, but before you go to others people are suffering here. Kugenda kurolera borehole mucyo tugambaga nabakuru bano bakuterera nibagamba amaizi tigali gabusa nabwekyo water source committee ekole kikusoboka nuko turolenga borehole ntwagirinda kurungi eta tusisikaraho kandi hali tukuruga tukoraki tukumanyaho gasha kwa mrozo